Evo me na vrhu Vepra, radim kratki trek preview Miše Kovača za nadolazeće 5. kolo Endura lige koje se održava kod nas na Zelenoj magistrali, odnosno na Miši Kovaču. Trek je dugačak 2 km i spušta se 310 metara nadmorske visine odavdje na potok Dubravica, što ćete sad vidjeti kako izgleda. To je to, krenimo. Ovdje imamo malo pedale za start, da se dobro zagrijete, pa idemo na prve kikere. Pa na šarkim, koga hoće skači, ko neće ne mora. Mušica mi letla u usta. Odvajanje za Mišku tu. Idemo na prvi gap. Wow bend. Pa još jedan bend. Još jedan prvi dablić. Jebem ti mušicu. Pa idemo na mega teglić. Smooth as ever. Pa na mega step down. Oba. Još jedan gap. Tu kompresije. Kontrola brzine. Prije nego što uletite u kanjon. Kanjon. Tu na drop. Pazite se kamenja. Tu na ridge. Da, još jedan gap. Pa idemo tu gore. Opet na jedan ridge. Pusti off camber. Za malo ovih jumpića. Pa tu zavoj. Kompresija. Imamo tu malo pedala. Transfer do strmog dijela miše zvanog sklomiša. Visoki nek čuje u glavu. Tu je off camera još. Pripaziti, dolazimo na switch zavoj. Nemojte na njemu zavinuti, izletiti van. Tu idemo dolje. Najviše veliki zavoj, zove se kineski zid. Iz njega na skok. Malo sam prikočio namjerno, da nisam stigao napraviti doskok. To će biti gap, ali ne za trku. Tu još kompresija. A vozimo ovdje unutar, gdje vi vozite kako hoćete, možete i vanjsku. Još jedan zavoj. Idemo na ovaj strmi, lagan off camber dio. Njegu se juri. Ovdje je speed check, ulazak u zavoj, otvoreni, par otvorenih zavoja, jedan od ovih kompresiji. Prije nego što dođemo na idući element, to je drop, to je drveni, imate puno brzine, daleko baca. Opa! Kad vas daleko baca, da ne idete na ove male skokove ili idete na čipu pa male skokove da počete. Tu ulazimo u brajdu, novi dio više i odmah se dajemo lijevo. Biće tabla upozorenja. Ispod znakovi, hoće biti sve ušišano, odnosno istrimano. Switch zavoj na camber. Aha, pedala. Ulazak u šumarak. Usko i gusto. Idemo lagano van. Tu, ovdje i ulazak na novi dio. Aha, tako je. Pa smo složili subotu na radnoj akciji. Imamo tu switch zavoj,
i svi Zavoja dolje, tu pored Panja je cilj. Evo, sve ste vidjeli, što gore je cilj. Ovo se izađe van, hop, i tu imate potop za ladit jaja, pive, klupicu za pit pive. To je to. Vidimo se 11. i 12. subota i nedjelja.